Lijepo se opustilo tijesto, sad ću ga još jednom premjesiti i onda ide u ovu kutiju na spavanje, u hladnjak, naravno samo maslinovo ulje. S obzirom na vrijeme kako je u Njemačkoj, odsvirat ću, a ti pogodi. Uskoro nam dolazi što? Ljudi, ovdje ću danas zamjesiti jufku, ali to baš i nije idealno mjesto za nju, jer je stol užasno neravan. Ovdje je moje tijesto koje ću sad izvaditi, ono će barem pola sata da odmori. Evo, jufkice su tu, one su spremne, plivaju u maslinovom ulju. I sad ću ih pustiti jedno pola sata da se opuste na sobnoj temperaturi do sat vremena, isto će biti pokrivene. Ne znam da li sam spomenuo, ali krompiraša je u pitanju, krompirača. I ovo će nam biti sasvim dovoljno krompira, iako je mladi krompir izgleda ga malo, sasvim će biti dovoljno za jednu pitu. Sad ja moram ovaj stoljnjak za jufku, moram ga ispeglati što bolje. Opran je od prošli puta, da bude što ravniji. Sad ću ga tata ispeglati. Evo, djevojke, gledajte kako se pegla. Tijesto je na sobnoj temperaturi, čak i malo više se gulaš kuha. Ovdje možda sam malo, čak premalo stavio s ovu aparaturu za rezanje kockica, možda sam i premalo gulio krompira, vidjet ćemo. Ali inače ga previše napravim, tako da sad nisam pretjerivao. Ovdje imamo ovo za kockarenje. Rekao bih fakat ok, znači negdje kad se treba ponoviti, ali ja ne ponavljam zato što je onako dosta sitno našnikano. Ovako malo što je ostalo duljega, dok ga dinstam ja ga sa kuhačom prepolovim, jel? Ali inače ovo meni uvijek super bude za pitu. Evo ljudi, ne znam odakle bi uopće počeo. Znači ovdje, kao što rekoh, stol uopće nije dobar za razvijanje jufke. Tu će ići stoljnjak preko, evo vidite kako je grba, znači 0 bodova. Tu će ići stoljnjak preko, a ja ću uzeti ovu podlogu i s tom podlogom ću par puta prevaljati tijesto sa valjkom, uzdužno koliko bude mogu, naravno to ću očistiti. Ovdje je moj krompir koji ću ja sada lijepo izdinstati malo ga izdistam sa maslinovim uljem, malo vodice, malo papra, soli, vegete. A jufke su mi ovdje, njih ću sada izvaditi van, staviti na jedan tanjur, dobro ih nauljiti i to ću iskoristiti ovo ulje koje se nalazi u posudi i pustiti ih još malo da odmore. Znači ovdje su jufke dobro nauljene i pokrivene da se ne uhvati korica, jako su se opustile i ovo ćemo sada dinstati. Temperatura za dinstanje ne smije biti prejaka, krompir se ne smije lijepiti, mora biti dovoljno ulja. Dinsta se na laganoj vatri. Ono što sam zaboravio reći, da ide sitko nasjeckani luk. Neko ga dodaje odmah u startu, odnosno prije krompira, ja ga uvijek dodajem poslije. Nećete vjerovati šta mi se dogodilo, upravo mi se upalio alarm za dim. Znači ono što sam napravio trenutno jest da sam na ovoj ringli htio skuhati maslac. I zaboravio sam da sam upalio već davno, znači to je već 2-3 minute na deveci, znači na najjačoj vatri se grijala posuda, ubacio sam maslac i naravno to je mast, što se dogodilo, zapalilo se. I ono što ne smijete raditi, ne smijete nikako stavljati pod hladnu vodu jer će se vatra samo rasplamsati. Šta imam u kuhinji? Evo ga. Znači s ovim ga morate našpricati, ja ga nisam našpricao nego sam, evo ovako sam držao posudu tu i čekao sam da plamen se ugasi, zato što nije bilo puno butra, ali to ti gori ko benzin, evo čisto da znate. I sad sam stavio pod vodu naravno kad se ugasilo, to se hladi, bla bla bla, napravio sam nered u kuhinji, ali to je tako, ipak za pitu se valja žrtvovat. Ljudi, ako vam se mast zapali, ulje zapali ili nešto tako, obavezno s ovim, obavezno s tim gasiti, inače se stan može zapaliti. Evo ga, a mi nastavljamo i dalje, pogledajte kako krompir i luk dobro izgledaju, znači prva liga, kako se lijepo dinsta. To je to. Pokušaj drugi, a da ne zapalimo kuhinju, otapam butar ili s njim ću poškropiti jufku. Idemo dalje.
Sada sam stavio stolnjak, to sam posuo sa brašnom, pripremio sam prvu jufku koju ću razvaljati ovdje sa valjkom, koliko ide uzdužno i onda ću je krenuti rastezati. Ovdje imam još brašna kad mi zatreba. Inače za jufku isto treba prostorija biti relativno vlažna, relativno topla, sve to igra ulogu. Darth Vader nas gleda kako razvlačimo jufku. I sad idemo lagano. Razvlačite najbolje prema, morate gledati da li se lijepi, ne lijepi se, ima ulja. Da bude kao, da ne bude krug, nego da bude, kako bi to nazvao, uzdužno više izvaljana nego u krug. Mora biti dobro nauljena, da se može razvući. Koje ćete ulje koristiti, vama prepušteno ljudi. Ja sam 2 metra visok, već me bole leđa. Ćemo je sada lijepo ovako preklopiti. Sad ova jufkica će stojati ovdje jedno vrijeme, znači jedno 5 minuta, nek se lijepo natopi, kao što vidite zrak, sve je to dobar znak i idemo dalje. Je da se sama razvlači, znači od sredine prema van. U ovoj fazi je bitno da jufka ne pukne. Znači u ovoj fazi je jako bitno da ne pukne. Znači za mene je sad ovo dovoljno što sam razvukao na rukama. Ne želim više riskirati da mi ne bi jufka pukla. Sad ću je samo razvlačiti, znači od iznutra prema van. I evo kao što vidite, meni jufka nije nigdje pukla. Jufka je preko cijeloga stola. Ono što ću ja sad nažalost morat napraviti, moram odrezati ove. Pogledajte koliko još mogu razvući. Znači ovo debelo žuto, to se još treba prstima razvlačiti jedno s drugim i ja sad to moram odrezati. Znači ja taj dio moram odrezati jer za mene to, nažalost, radi veličine stola neiskoristivo. Ono što još možete malo napraviti, možete prosušiti tu jufku. Vidite ovo. S obzirom da nisam profesionalni snimač, poškropio sam sada jufku, ne znam zašto mi je ovdje zoomirao toliko. Jufku sam poškropio sa butrom i sad idemo filovat. Nafilovao sam i nećete sada vjerovati. Premalo krompira sam stavio, inače stavim malo čak i deblje. Ali za drugu će mi malo falit. To je činjenica. No nema veze, pita će ispast vrhunska. Ljudi, ja sam pitu zamotao, pogledajte ovo. Prethodno sam je namočio, odnosno poškropio gore sa kistom s ovim maslinovim uljem, s kojim sam namazao tepsiju. I sad još jedna jufka i još jedan ovakav. Ova tepsija bi bila puna ove jufke, ove predobre pite, da mi je dulji stol. Pita se mora nauljeti gore da se ne bi sušila. Idemo na drugu, pečnica se grije. Vidimo se kad budem krenuo s procesom pečenja. Ljudi, nakon 5 minuta druga jufka je gotova. Pogledajte ovo, preko cijeloga stola nigdje nije pukla. Sad ću malo samo prosušiti. Znači toliko još ima potencijala za ovu pitu. Pogledajte jufke. Znači, ajde zamalo sam zapalio stan, ali bar se isplati da vam pokažem. Sad ću je naliti lijepo sa maslacom kao što sam i prvu. Znači onda ću je filovati, srolati i ide u... Ali prvo moram ove rubove odrezati, šteta, ali moram, šta da radim. Pita je gotova, pita je smotana. Evo ga. Premazao sam je sa maslinovim iz tepsije, ovako izgleda moja pita, sad ćemo je peći. Ne zaboravite da sam jednostavno imao prekratak stol, jer da sam imao velik stol, pita bi bila, napunio bi tepsiju. Ali ovo izgleda predobro, pogledajte koliko zraka tu ima, ono. To ćemo sad lijepo zapeći, neko gore kad peče stavlja i ovaj, kak se zove, maslac, ja ga neću stavljati jer ima dovoljno maslinovog, samo ću je podliti kad dođe vrijeme. Opala! I... Let's go, ne znam što je ovo malo izašlo. Evo ga. Pita se peče. Sretno! Evo ga, žena kuha i dalje gulaš za danas, sutra.
Pita se peče, sad je vrijeme da je se podlije. Pitice, sada ću je podliti sa vrelom vodom. I onda je treba zapeći samo. Ne previše. Ljudi, pita je gotova, ja bih rekao. Sad je treba preokrenuti na drugu stranu, sad ćemo to napraviti. Evo pite iz druge strane, sad ćemo je pokriti nakon što sam je okrenio. Da je bolja peć, još bi se malo bolje tu zapekla, ali ovako je perfekcija. Evo, sad sam je pokrio. Nek malo dođe sebi, pa ćemo je onda lijepo narezati. Evo ga, pita je sada lijepo odmorila. Pogledajte ovo, prekrasna zlatna boja od dolje. Sada ću je okrenuti na drugu stranu. Evo ga, pitica je gotova. Pogledajte ovdje, mjehuriće zraka. Narazat ću je, još ću je pustiti da odmori na ovoj strani. Ne može žena da dočeka, već tu drži, daj. Adio ženice. Stigao sam, sad je misija završena. Živjelo ljeto.